asigaye Mado niki cyaguteye wenda kuza mwitangazamakuru kandi ndakeka ko abagore benshi tibakunda bino bintu sinzi nimba wenda batarabasivirize nabyo ese niki cyaguteye kuza mwitangazamakuru kandi uri umugore ese ko abanyamakuru bo muri Kenya cyangwa ibinyamakuru byawo ko biteye imbere gusumbya bino byacu byino ese twebwe niki dukwiriye gukora kugira ngo natwe dushobore gutera imbere impamvu baza akazi tibasuzugura bwire ko njyewe Mado njyewe uyu mumbona hano Bujumbura kumufasha ineza se umunyamakuru ugeze kure cyane ariko yavuye Kasarani ansanga Kitengere njyewe Mado haje kunkoresha ikiganiro kubera iki barahagurutse uri umuntu udasanzwe babigize oya. Hello my people mwe mudukurikirana kuri Fofo and Bitre TV tubaye kaze abantu bakoze subscribe nawe utarayikora yikore kugira ngo tubasha kubana mu biganiro byacu za buri munsi kuko mubibona rero twatumiye umusitare umuhitinzi ewane twakuze tumufana jewe bwanje nakuze ngufana icura kizi ndakomeye kabisa merci asigaye reka tumuhe kaze wenda yibwira abantu ndakeka sigiye mbere uje hano oya ariko ni rya kabiri ariko usanga ari abantu bashasha biyongereyeho batakoze wenda wowe bibwira kugira ngo tubashe gutangira ikiganiro cyacu. Okay, murakoze cyane. Ku mazina banyita Mado Yvonne. Mado Yvonne. Mado Yvonne nkaba ndi umumama ndubatse. Abafite abana batari bake. Bangahe se nimba ari ngombwa. Benshi. Ese muri Bibiliya ninde wabyaye abana benshi nimba ngo mwega muza muyisoma kundusha. Wabyaye abana benshi se si nane? Ende. Ninde cameraman natwe? Ndamwibuka. Yo Ibrahim. Muranganya se na Ibrahim nimba ari Ibrahim. Ariko nayo bugari yarabyaye benshi nuko baje gupfa. Bose barapfuye barashira se. Barashize ariko nyuma ngo yasuye kubyara abandi. Mwoba ko munganya se wenda kwa mfano. Nukuvuga ngo baje bayo ubambere bamwe baje gutambuka. Arandushama akurushamwe kabangaya kababiri. Asigaye ikaze Mado ni ijya mbere duhuye kuri kamera wenda no mu kiganiro turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Asigaye Mado niki cyaguteye wenda kuza mwitangazamakuru kandi ndakeka ko abagore benshi tibakunda bino bintu sinzi nimba wenda batarabasivirize nabyo ese niki cyaguteye kuza mwitangazamakuru kandi uri umugore. Okay, urakoze cyane. Buri hari ikintu je nkunda kuvuga iyo ubayeho ufite intego y'ubuzima ntacyo tukora. Kuvuga ngo njewe kuza mu itangazamakuru nabitekerejeho kandi igihe kirekire apana sinahubutse nabitekerejeho nta n'umuntu wangiriye inama ngo Madoje mu itangazamakuru nta n'uwo nagishije inama basi ngo numve ngo gute kuko naratekereza nkavuga ati ningisha umuntu inama araca intege nje nyine ndacara ndabipanga bimaze kuzura mbona kubibwira n'umutware wanje buriya arakwemerera aranyemera no arabohoka kuko yaje kunyangira tuzari kumera nkaneza. Nikiziye ngorane ukicinjira mu itangazamakuru wahuye nazo ziguca intege zirakubwira ati wewe ukibwiriza ati jewe ngiye kurireka wenda nakazangira ni ibintu zoroshe nyine umuntu yoza agakora ari we wese ariko nikiziye nkuru wakoze cyangwa ibyagiye biguca intege imbogamizi mu ncamake. Okay, urakoze cyane. Imbogamizi nagiye mpura nazo ni nyinshi kuko nije mugore wa mbere watangiye hano Bujumbura ndetse n'abahungu ahubwo mwatangiranye n'undi mugore simuzi izina uriya nawe yatangiye nka nyuma yanje ariko nije watangiye imbere ushobora kuba hari byahugiyemo wenda zoza nije watangiye imbere noneho mu gutangira ntangira hano sa n'ubatunguye kandi mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye ngo nta muntu n'umwe nagishije inama nta muntu n'umwe wari ubizi ko byenda icyo gitekerezo gihari nta n'ahandi hantu nari narigeze no gukora ikiganiro ni ukuvuga ikiganiro canje cya mbere kuri channel yanje
hanyuma rero imbogamizi nagiye ngira nagize imbogamizi z'abantu barantutse ninkubwira ngo barantutse ubyumva wenda nikiye nkuru wakoze kugira ngo bagutuke noneho njyewe ngitangira nakoraga ibisanzwe iyo ari yo yose nakoraga nacagaho nciye naca byenda nko ku bagore nka 3 canke 4 bagasigara bongorerana naca ahangaha nkumva baramvuze byenda umbereye imfura akabimbwira live utambereye imfura nawe akangamba ariko baramvuze pe ariko kandi ntabwo nigeze nshika itege kubera ko ari nje wabisemo cyane uri umuntu w'umugabo nubwo uri umugore asigaye niziye nama utanga cyangwa impanuro ku bakobwa bifuza kuba abanyamakuru wenda bakicitinga icambere inama notanga nuko nabo bokwitinyuka cyo kimwe n'aba tubona bahabaza kandi baritinyutse kandi ko barabikora neza courage baritinyutse baraje barakoze ikintu cambere nje ngomba kubabwira abantu bamwe bataza batekereza YouTube ni nkatanganika ninkuko tuvuga ngo tizi yomba mu ncamake ninkuko tuvuga ngo Tanganika kiravomamwe abantu benshi nguragabanuka niko YouTube nayo imeze nubwo hane gisagara cyose cya Bujumbura buri mwe wese bavuga ngo arafungura cyane ntiyogera ntiyovuga ngo reka ngo abantu ngo babaye benshi ngo ntakicinjira ngo bikina biki oya pfa gukora gusa nukuvuga ngo ibi bintu bya YouTube tibigira ihekezo ni ishamba rinini gusibye ko tutazi aho bizohekera nimba ari n'uyu munsi byenda byofunga canke ariko bitavuze ngo kubera ko abantu babaye benshi ngo ntibikunda ko byenda ugera ku ntego yawe icyo nabakangura nuko bakwitinyuka bakaza tugakora cyane asigaye mu myaka iri imbere ni zihe ndoto ufite wenda nikihe kintu wawe uteganya gukora ikintu cya mbere njyewe mfite indoto nyinshi vuga mu ncamake cyane kuri nane kuri YouTube ni ukuvuga ngo njyewe cyo nifuza ikintu cya mbere nza numva nza mparanira n'abakunzi banje bumfasha mba numva umunsi wa mbere nzabona igikombe cya YouTube man Papa Legend gani ubigiye ni ukuvuga ngo uwo munsi niwo munsi niwo munsi nzicara ngasubira mu bintu byose nagiye ncamo kavuga ati kwere ngibi ndabikoreye ariko kandi hamwe n'Imana bisaba iki rero kugira ngo kironke ni ukuvuga ngo kugira ngo nkironke bisaba gukora rero bisaba gukora ariko muri uko gukora tugenda tugira imbogamizi nyinshi cyane bigatuma tudakora kandi dufite umwanya dufite n'ama content buriya hari ama content yo hafi guke hari igihe uza wicara sinzi ko ntabwo biza bibabaho wicaye gutyo ugahita ubona content cyane aho nyine ukavuga ati iyaba byari bikunze ngo mbibone kubera imbogamizi tuba dufite byenda reka nayivuge zo kubura ibyuma cyane nibyo biza bitugora noneho igihe utekereje kaga content kugira ngo igihe uzofatishiriza cameraman sende ugasanga kabaye expire uva kera wavuye muri mood cyangwa nimba ari content wakuye ku bandi ugasanga n'abandi benshi kera barayikoze ukabona kera baragutanze cyane ariko kandi zirambogamizi nizimara kuvaho tuzakora kandi tuzagera kure ukunda amado rero nimba mufite impano uzogenda mugeze kugira zagura izuba nukuri umuntu umukunda ukunda amado bumva ko nkunda uzogenda umugura ibyuma kandi bazabwaga gutanga yesha umugisha cyane kandi burareka nkubwire hari ikintu ushobora guha umuntu njyewe uko nteye n'abantu banze n'abaze kubona kino kiganiro tuziranye baze ko bimbwira njyewe uko mbayeho mu mahame yanjye njyewe sindigera nsaba umuntu ifaranga zo kurya aya gusaba si umuco nyine ngo mubwire ngo mpase $100 mpase $100 tigikunda njyewe umuntu wenyine atabitekerejeho izo bintu wapi njyewe icyo mba numva mba nshaka ngo byenda numva umpe nk'igishoro byibuze nanjye nkore mvuge ngo ndakoze ko ndakora izi faranga zivuye mu cuya canje mvuge ati uyu muntu yarakoze hari icyo yangejeje kuko ampaye amafaranga uyu munsi sinashaka mpe $100 nzoje kugeza ejo ntayamaze ariko kandi umuntu utekereje kuguha ikintu akaguha ikintu cyo kuvuga ngo wiyubake nawe
kurya ntacyo atabakugiriye rero abakunda amado bagende bamukandira. Ahasigaye mu minsi yashize twabonye warasohotse igihugu wari mu gihugu ca Kenya kandi narabonye bagufashe neza cyane. Abanyamakuru bawo nabonye barakwitayeho. Ese ko abanyamakuru bo muri Kenya cyangwa ibinyamakuru byawo ko biteye imbere gusumbya bino byacu byino, ese twebwe niki dukwiriye gukora kugira ngo natwe dushobore gutera imbere? Icyo nabasanganye kimwe ni urukundo. Nubwo mubona buriya baba basubiranamo kuriya baba batezanya imbere ga nimba mutabizi cyane. Ari abantu batazi ngo showbiz ni kuriya ko baradandazaga cyane. Hari umuntu uzama wicara akamanyumva arababaye arahwereye ngo Nyamwiza ngo The Beauty ngo ibiki, hariya bari mu kazi kandi bakarimo neza bien, ku buryo bashobora no gukora ikiganiro baje nko guhuza bagahita bakata kandi bagashakisha uburyo kandi basubira kugira gute kubushanya kugira ngo akazi gakomeze kandi bamwe bakabitahura kaho wenda ari ubugome. Bari abantu baza akazi, impamvu baza akazi tibasuzugura bwire ko njyewe Mado njyewe uyu mumbonane Bujumbura kumufasha Ineza se umunyamakuru ugeze kure cyane, ariko yavuye Kasarani ansanga Kitengere njyewe Mado haje kunkoresha ikiganiro kubera iki barahagurutse uri umuntu udasanzwe babigize impamvu nje mbivuze nuko babigize umwuga kandi tibasuzugura ikintu cyacu cyose, ikindi kandi barakundana bagira ubumwe, nico cyatumye bazamuka. Niki rero twebwe k'abanyamakuru b'i Burundi bakora showbiz Nyamurenge niki twe dukuriye gukora? Abanyamakuru ba hano rero buri mwe wese azakurura yirozaho cyane, nta wuzi ukenera inyungu za mugenzi we, buri mwe wese arikunda. Nimba ngize aga content mvumbuye kama kenera ngo gakoreho njenyine tiyagira undi muntu ugakoraho, cange se nimba banyatatse kuko je bundi mwabonye banyatatse hakabura numwe uvugira wenda akore si inyungu zanje ni inyungu zawe nawe birakwinjiriza. Noneho nuhaguruka ukavuga uriya nawe akavuga uriya nawe akavuga twese tugahaguruka tugafatana amaboko tugatezanya imbere. Ikindi kibazo, ese ko kunze kubona Papa Legend we akora amarushanwa agashiramwo abanyamakuru bo muri Kenya tanatora wenda akabahani wacu, ese nukubera ko tutaratera imbere? Ico ntekereza byenda cyangwe nakabonera syo aza ko oya reka ngenda bivuga hariho bice bibiri, hashobora kuba byenda abonye ko tutaratera imbere ko kandi gutera imbere kwacu ntaha nyine nahabiza bitangirira ko twatangiye, ariko kandi yabishizemo imbaraga. N'ubundi cyo tukubwira Papa Legend turakuba kandi turagukunda. Abanyamakuru b'Abanyamurenge ntabwo bari muri Kenya gusa, uretse no mu Burundi. Reka twebwe tureke kwivuga, uzatugeraho ubishaka. Mu Rwanda barahari, mu Bugande barahari, niyo muri Amerika barahari benshi. Noneho no kuvuga ngo ntabwo ari muri Kenya gusa bari, uzuja muri Kenya nuhava uje mu Bugande uje mu Rwanda uje mu Burundi kugira ngo nimba koko wariyemeje ukavuga ngo ngiye guhagurutsa uyu mwuga w'itangazamakuru mu Banyamurenge gera hose kuko natwe twarapambanye Papa. Ega natwe turabikeneye nubwo nyine tuza ngo tubikubwire aho tugeze natwe twaravunitse twarapambanye kandi kujya abantu batazi ko YouTube izivuna twaravunitse natwe bagomba kuduteza imbere kunyine turavuze cyane. Rero Papa Legend arabyumvishije akantu nawe uze ugatekerezaho wicaye. Asigaye ejo bundi duherutse kubona ikinyamakuru cyo muri Kenya nako ni ibinyamakuru bibiri byabitera n'akamati ku kuntu ngo The Family sinzi nimba umuzi ngo sava ngo ni njajwa ngo ibiki aho nani nawe sava wenda amaja aramutuka ngo ibiki ngo nakaya ibyo azakora. Ese bari abantu babiri niki bavugaho? Icambere tarasoza The Family ari ibintu azakora urebye iwe mu biganiro byose azakora ni ibiganiro gusa byo gusebya abantu kandi twobyita ngo ni showbiz. Nubwo bari showbiz wenda ari ibintu azakora ariko biciriritse kandi bimwerekana ko atari umunyamakuru wabyigiye. Ese niki umuvugaho wenda utarabavuga bombi? Icambere novuga kuri The Family mbiri yabagiyemo na Sava nimba ari showbiz ntawe ubizi, ariko kandi nimba ari na showbiz bararengereye kuko umuntu wagiye ategera biriya biganiro byabo hari ukuntu barengereyemo. Ariko kandi sinumva ko gutera imbere no kuzamuka zohera mu gusebanya cyane.
ni ukuvuga ngo nimba byenda uvuze ngo reka nanje kore kunkura abandi bakozeho gerageza uze ubikora mu kinyabupfura ariko hari ukuntu umuntu azaza akama atangira agatuka igitutsi ca mbere igitutsi ca kabiri igitutsi ca gatatu ntabwo ari byiza pe umuco wa kinyamurenge ntabwo ari byiza nubwo hariho abantu bazagira umugisha gutandukanye cyane ejo abandi hari ikiganiro nakoze ndi kwisigura kuri biriya byabaye sinzi mba barabibonye byanje na Nyahomuri madame Guhireka ndagikora ndi kwisigura kandi pe mu buzima bwanjye sinzi gutukana sinanamututse oya si byiza nabikoze ndi kwisigura kubera ko urumva yantukiye mu bafana niba umuntu agutukiye muri comment z'ibiganiro byawe buriya bagutukiye hagati mu bafana cyane noneho nje banza ndi kwisigura abantu bavyumva ukundi mw'abantu b'Imana ngo gutukana ngubwira uti kandi agitutsi kirimo niyo mpamvu nari mvuze ngo abantu tibagira amahirwe amwe hari igihe ushobora gukora ibintu uzi ko ari byiza abandi ntibavyumve neza aho undi nawe agakora bibi ariko ugasanga baramushimye amahirwe samwe ariko kandi inama twamuha nuko agabanye kubyenda gutukana aje ku murongo w'abandi nimba ari nayo ma content azakora yiwe wenda azafatira ku bandi akora ariko abikore mu buryo bwiza aho Nyamwiza we na debut ngana ugira nabo nico kimwe bagira amatigo atadashira Nyamwiza na debut sha ese wowe ubona ko ari showbiz baza bakora cyangwa wenda biba ari biri serie mbere nimba hari igihe mbere bigeze kandi gushwana barasubira bariyunga igihe ari showbiz ariko ubu ntabwo ari si ubu iyo noneho babigize serie ubu kabisa bari mu itiko rya rikomeye bahagaze mu itiko kabisa ariko kandi bakagombye kugira gute kwihuza ariko hari akantu nje maze iminsi ntekereza njewe icyo mbona baba barahuye ariko ikintu cyatumye byaranze ko bahura ndaje n'umuntu wari unterefone guys nanivuze ati impamvu bagajeje kuri aya magingo batariyunga ni Papa Legend kwanza Papa Legend nawe niwe ariko yagize neza hari mu kubahinga uzi ikintu je mbona ariko Papa Legend ndamukunda kandi iwe muri bintu dukora sibyo mu biza bituma dutera imbere cyane nawe arimo kabisa kandi yo badakora biriya abanyamakuru twaba tuzadukora bene abiri nukugira ngo ashushe media ashushe showbiz Nyamurenge igere ku rwego rwo hejuru kandi azogera na mu Burundi kurumva ntazokera hamwe niki wo muvuga Papa Legend wenda ushaka kuvuga ni uzubateranya ni uzugira ku kijanye na biriya noneho bagiriye amarushano bari mu kugenda noneho uriya Nyamwiza yarusha aba debut yabakubise kabisa yabakubise inshuro zine none se ko bavuze ngo baramwibiye amajwi oya narabikurikiranye ngo yabarushije areke amajambo Nyamwiza aramurenze kabisa ariko kandi hari abavuga ko timu ya Papa Legend ngo ihengamiye ku Masimba ariko Amasimba urebye Amasimba arayoboye mu bintu zose kubera ariko kandi Masimba vraiment ndayakunda pe ariko kandi abantu nibamukundukize kugira ngo iki iyo umuntu amaze gukira bose bazahita bavuga ngo arayoboye sibyo ariko kandi simbona ko byenda bariya kuvaho batangiriye amarushanwa ba debut baba barabuze n'umunsi n'umwe batsinda oya batsinze yabakubise inshuro izi zitatu zine nukuvuga ngo Nyamwiza n'ufite abafana benshi arabarenze cyane none abantu bavuga bazareka amashari kujya ukurenze bazavuga ngo ugutangiye aranagusubiza abantu bavuga ko timu ya Papa Legend ihengamira ku Masimba babwira iki jewe icyo novuga Papa Legend azakora ibintu byiza kandi bazaharura amajwi live twatubibona twese bagende bavuge ijwi babibye bavuge wenda runaka nuko ngo bazogende bari bashirire ariko ntabwibyi buba buhari kandi abatoye baba bagaragara hazaza gaharura abatoye nubwo nyine tutaba twatubibona ariko azashiraho nyanaka yatoye nyine tukabona ufite amajwi menshi
ni ukuvuga ngo Amasimba arayoboye natwe azogera n'iwacu wenda hazoreye abanyamakuru ese nk'ahantu tuvugisha ukuri kananje nkubaze n'ubwo ndi umutumirwa wawe mbaza ntakibazo hani Bujumbura bazanye amarushanwa ninde ubona wotsinda muri habaga bazakora bino byo mu ikanisa muri showbiz se bizo mu ikanisa se bibaho biriya byabo biri kukiye muri showbiz Madonna ukigutwara kabisa nukuri ko Imana batangiye oya jewe uzimbabona ukigutwara no ukigutwara ndaje jewe sawa paparije uzogendeje na Madonna natwe tugiri oya mabwire turebe uzogitwara uwo kintwara novuga ko wanyima oya kubwiba gute urebye kukwiba gute bazarebaga sinzi ibintu bazareba ariko n'abafana baza bato ariko ngize amahirwe ngajamwo ariko no gutsinda nti wonse kuko jewe kareka Madoyo ba number 1 gayi paparije azodushiraho natwe je nawe asoze kabisa asigaye turi ku musozo w'ikiganiro bwira ijambo ugere abafana bacu cangwe n'abawe abafana bacu na message uheza paparije turangise okay abafana bacu ico tubasaba ni cakindi no kudukunda no kudushigikira buriya tutabafite ntaco tuba dufite nimba warica bigatekereza ko ugomba kuba umufana wa Mado mushigikira muzaza mudushigikira n'abandi batarabitekereza mubibe n'ibintu bitagenze neza muza mutubwira ni bisanzwe muza muduha inama mutugira inama mudushigikire tuzokomeza nyine natwe dutera imbere abafana ba Fofo and Betray TV muganda mukanda subscribe cyane mutuzamure kandi nonsense papa legend nimwumva araduhamagaye muzabe tayari jewe kabisa abafana banje kujya mwakoze subscribe ni muntora Mado nzomukubita hasi kuko Mado ntabandenze ndabarusha kandi none kujya ndakurusha ejo wundi nongeye gutwara igikombe cya YouTube nizo nzozi mfite kabisa man abantu muza mudushigikira nubwo twoba twadukora ibintu muza mujira muri comment mutubwire bino mwagiyemwo ni bibi kandi tuzatubimvira asigaye mugende mukunde Mado mumukore subscribe abankunda abadukurikirana asigaye n'abakunda Mado nanje bankandire muzaho mukoze asigaye turabakunda ciao man abantu muza mudushigikira nubwo twoba twadukora ibintu muza mujira muri comment mutubwire bino mwagiyemwo ni bibi kandi tuzatubimvira asigaye mugende mukunde Mado mumukore subscribe abankunda abadukurikirana asigaye n'abakunda Mado nanje bankandire muzaho mukoze asigaye turabakunda ciao